عامل ايه؟ معاك ام خالد. انت مين؟ انت مين؟ انا محمود. محمود؟ ايوه. محمود مين يا عم؟ ما انت عايز مين يا ابني؟ عايز استاذ اشرف. اشرف مين؟ حضرتك طارق كام صح؟ اشرف مصطفى. لا يا فندم النمره صح معلش. النمرة صح؟ ايوه. يعني انت عارف النمرة صح وده الاستاذ محمود. حضرتك النمره غلط. صباح الفل يا باشا. ايوه انت اشرف ولا محمود؟ انا؟ اه. انا ام فوزي يا اخويا، عامل ايه؟ سلام سلام. سلام يا اخويا. Mm.